Teatar Odeon pozicioniraće Beograd na mesto kulturne prestonice ovog dela Evrope, a deo pozorišta budućnosti postali su i novi članovi. Marija Tomić. Evo ti. Maki, čestitam. Anastasija Zečković. Ćao, si dobro? Odlično. Evo, izvoli. Tebe. Ajde, neka se srećom. Čestitam. Una Babamović. Ajde, neka nam se srećom. Čestitam. Hvala. Željko, novi, mladi, talentovani ljudi su stigli u pozorište Odeon. Šta od njih možemo očekivati? Pa evo, danas smo primili još jednu grupu plesača. Ostalo je još da primimo oko 5-6 glumaca i oko 4-5 plesača i onda smo praktično zaokružili ceo osnovni ansambl onoga što ja zovem stalna posada ili ono što predstavlja strukturu stalno zaposlenih u Teatru Odeon. Tako da evo, do nove godine pretpostavljam da će biti dovoljno vremena da okončamo sve castinge i da imamo stalnu postavu, čak i više glumaca i plesača nego što će biti angažovano u prvoj predstavi, za koju planiramo da premijera bude 22. marta i nadam se da ćemo stići i uspeti da realizujemo sve, pogotovo zato što se pozorište još uvek dovršava, ali mislim da sve je u planu i u time frame-u koji smo projektovali, tako da mislim da ćemo stići. Uglavnom, evo, tu su iza mojih leđa skoro svi predstavnici stalnog ansambla Teatra Odeon. Radimo, počeli smo probe, počeli smo sve ono što je neophodno da bi stigli za ovaj termin koji sam naznačio. Mislim da je to važno zato što je to praktično poslednji termin da bi ta, da kažem, prolećna sezona bila uspešna. I ako se ne varam, a nikada se uglavnom ne varam kad pravim procene, mislim da ćemo imati između 10 i 20 premijera uzastopno svaki dan od 22. marta, jer prve naznake to govore kada je interesovanje za kartama u pitanju. Kada smo kod premijera, rekli ste da prosječan posetilac Teatra Odeon neće znati da li je došao da pogleda film, da pogleda predstavu ili na koncert. Šta to znači? Apsolutno, ja sam to više puta već do sada pomenuo. U tehničkom smislu mislim da je ovo pozorište urađeno kao sublimat svega onog najboljeg što se može vidjeti u londonskim pozorištima ili onog što se može vidjeti na Broadwayu. Tako da smo mnogo različitih stvari implementirali u jedno pozorište i mislim da će, baš to što ste rekli, prosječan gledalac biti zbunjen da li je došao na pozorišnu predstavu, bioskopsku premijeru ili na rock koncert. Tako da verujem da ćemo uspeti da beogradskoj i srpskoj publici ponudimo nešto što do sada u pozorišnom smislu nije bio slučaj. Teatar Željka Mitrovića imaće najveći stage na svetu, ali i najsavremeniju opremu. Svojim mjuziklima i predstavama ispunit će sva očekivanja ljubitelja umetnosti, a jedino digitalno pozorište biće najinovativnije kulturno mesto u našoj zemlji. Srđan Kuvekalović, Televizija Pink.